دویمین رونشتنا دوزا دنیز پویراز که دو حبده حزیران 2021 دا ده انجام ارشا سر آوایی HDP یا ازمیر دهات بو کشتن. ده 24 چلی دا لششمین دادگاه اجزای گران آ ازمیر برایواچو. دوز جبر سدمین اولهی و بشتریا زیده 3 saat و نیف بدرنگی دست بکر. Saldırı aynı zamanda HDP'ydi. دو دوزه دا مالبات و پارێزێرên Deniz Poyraz هەفسەرۆکی HDP Mithat Sancar hejmarek parlamenter û endamên HDP parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu hejmarek zêde serokên baroyan nûnerên saziyên civaka sivîl komeleyên jinan û partiyên siyasî amade bûn. Dozeki nicatperestiye, dozeki zayendiye brasti, dozeki emişin ve siyasi te kabul kırın. Ber belki dozeki siyasi ve kabul kırıcı beguman ber eko piştküşer kibin eko küşer hatne bir ravşe ve emişin eko alikri derstane küşer kibin gerek ev derkevin hole. Di salona dadgehê da kujerê Deniz Poyraz Onur Gencer amade bû û careke din li xwe mikurhat ku ew bi plan kirî bi hestên nijadperestî û nefretê êrişbiriyê ser avahiyê HDP û xwastiye ku komkujiyeke pêk bîne. Herwiha kujer daxuya kirin ku ew li Sûriyê perwerdeya çekdariyê dîtiye. Bugün ortaya çıkan yeni bir bilgiden söz د روشتنا ایرو دا آگاهیه نو درکته هولی او جی او برسوج د مال سوریه بویه نما وکه کارمند تندرستی مایا پرورده چکداری دیتیه و جبو ترکیه هاتیه شاندن عمل بندنه که د پروسه دارزادنه ده تکلیین برسوج به بلگیان درکوین هولی katil yine aynı ilk mahkemede olduğu Kujer careke din li xwe mikurtê ku ew ji ber armanca nijadperestiyê û ji ber sedemên siyasî êrişbiriya ser avahiya HDP. Eşkereye ku kuştineke plan kiriye. Şandeya dadgehê piştî guhdarkirina şahidan biryara berdewamiya girtina Bersuc Onur Gencer da û doz ji bo 29 Nîsana 2022 hat başxistin. Ömer Sönmez Rudaw İzmir